Hello friends! We're going to open this parcel. Actually, nag-order ko og casing for my Oppo Reno 5 5G. So, this is it. This is from Logistics Sorting Hub. Whooooiiii Street. Oy, China day ni. Sa China gikan. Kay murag wala na ni na phase out na ni diri sa Philippines ang casing for Oppo Reno 5 5G. Dugay na ako nga phone. Unya magamit pa man sayang. So I have to buy a new casing for it. This one. It's a black one. Kay mao ra gyud pud available sa ilaha nga. Nga pud nga style, very simple. And yeah, naa siya, guwapa siya. Yeah. And this is my Oppo Reno 5 5G. Let me try. Hala. Okay ka ni. Ikulbaan ko. Yeah, in fairness. Tadang! Safe na si Oppo Reno 5. Kaya dugay na kaini walay casing. Kaya akong gikuha. Guwapa. And this one. Tadang! That's all. So, safe na si Oppo Reno 5. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.